بتودينا بعربيه مخصوص لهناك وبترجعنا. قلت يا رب يا باشا مش وحشه، انت بس النفس لما تبقى راضيه يا باشا، اصل ما حدش في الدنيا اخد حاجه. انت ماشي على باب الله وبتقول يا رب، صح. ربنا هيرضيك ويرزقك. صح ولا 5 ولا 10 ولا 100 ولا 1000. يا حاج، انا مش عارف اقول لك ايه، بس انا يعني طب سامحني امشي، اقوم امشي يعني خلاص. توكل على الله ويعوزنا ووصلك في حته ووصلك كمان. الله يخليك يا باشا، الله يخليك. انت معاك تروسيكل ولا ايه؟ لا انا واقف على الكوم اللي ورا دون. انت بتمشي على رجليك كده بتسعى بالشوال يعني. اه الله يصلح حالك. طب انا عايز اقول لك على حاجه، تعال هنا تعال هنا. الموضوع مش مستدعي، تعال بس اقول لك، ممكن هستاذن حاجه تقوم تقف؟ اتفضل يا باشا. اول حاجه انا مش تعبان ولا حاجه، تمام؟ انا ده العكاز ده فاهمني، انا ماسكه كده وخلاص عشان احبك عليك الدور يعني، تمام؟ ومعايا مايك، شايف مهند اللي هناك ده؟ ومعايا مايك، شايف مهند اللي هناك ده؟ تمام. مهند ده بيصور كل اللي حصل ما بيني وما بينك ده. تمام. وانت ما شاء الله عليك راجل كريم وامين ومحترم ومثال، يعني انت انا